Omunyisengero wa Katerera Haji Muhammad Katoto akwasire abasigazi batano ahabo kuriya sente z'emyoga. Oguna agira ngu President Museveni okutekaho sente ezi akenda ngu abantu bona abali mu Uganda babase kuruga omboro kibase kubayamba omu maka gabo. Kitaka mu politics. Tikiro mu politics. President nayenda kumanya ni bantu ki abaganyirwa mu sentezi obwire bwaka zayamba ba hati Katerera mubahereze sente eziraze kuzahamiruka zikayamba ninga zikabe cyo kureberaho akutungura abantu bitu bakarwo mu bworo. Honorable Haji Muhammad Katoto urukiko arutire ambuga nkuru za Town Council ya Katerera nikwe kutandika kubuza omu ari omu kumusomera sente ko kuzatambuyire akaza kusanga arimo ababazirire abakurabera mu grupu ya byesongozi. Twine toto savings zemutwari 12 n'ekumita 12 binesha capital ya milioni 2.5 Seed capital a banka tukatunga milioni za 3 bawuziga winga ya 3 Pieroni ya milioni 2.5 n'emitwara 35 Group seze tukasereza milioni 24.58 Sevingira mitwara 5 na musanze na siringi kera Then bakaba batfire milioni 20 Abanka mwentu kihoma 24.58 yozu twagabe Ijesha tukumanya bank statement twatizine nayo Bamwe omba memba barugire bagamba ansonga yo kugira ngo bakiya person babo nubo bakugenda uminsi no kuriya sente kandi nibasaba government ngo ebatahemu erebike ngo yatunga sente ezi. John ebinjo bakumenya nkajama iko akaterera ekizibe kitwina na cha persons bitu na basignatory ababire mu center account tukachiko mu rukiko tubanze tugabe miliyoni 1.50 buri group twayimaze kucikirizana miliyoni 1.50 buri group turi mu groups mukaga zikabire nzikora miliyoni 8 ngejo bakabire mbageze kuraterera ebyo bintu eva kwa batsindikire nkito abansi kugira ngo tuyambe babikuraterera kugira ngo bibase kutuyamba abo kwambika hivuru biribo bahivuru itabansi Honorable Haji Muhammad Katoto nagira ngu ebi byona naza kubikuratira abakutekateka ngo nabaza kuriya sente z'emyoga omu constituency ya Katerera takwenda kuswara we naza kukwatagana nabo okurebeka ngu basosora sente ezi Kutandika shaheji naragira CID bamurundi chairman then treasurer secretary na treasurer aba CID babatware bagende bakore statement bakora accountability then tukumizemu finding out ikintu cyachi cy'umuga gwachi performing artist tukwenda nduruzona kutandika shaheji sebo OCCID na kwasa secretary wa artisti mumwakire treasurer mumwakire bagende na chairman nimashaba mu Murundi Ndichira Ramadhan Rubirizi News Center.